Mse wa AKIRANG'ONDU Morris ntarangwe ni arugorete murandi jwa gwaka nyomba ya kwerwa TWAANA kere cibitari ya MACHUNGULU akiaria mse ujo na ugete gikinya kuthira miaka iri akethirwa au kinyaniria mawira nejare ekire akari kubakira maternity CIBITARINE cia Kathelwa na MACHUNGULU gutigira chari ne bagutiga kugita ngendo indaja nderia wendo tungatabu. Ni murandi ywa wakibwa maternity CIBITARINE ya MACHUNGULU wadini AKIRANG'ONDU gicione bunge kia Gembe Central yuraruretie MCA Morris Ntarangwe na rakiaria awita kariba wondi eu muno EKURU ni bathangika muno kona utungata bwa kutharimwa na nontuti maternity ria kwe nkulukia akiwa kwa kaita kamya kele akethirwa akiujuria wira ne kire kariba waka maternity MACHUNGULU na Kathelwa kire kariba AKIRANG'ONDU ni ntuko embiasa na irabombete kuthaba kiwira irwa project ya ndaretere ndene yantore MACHUNGULU nontu ibatwire kurira eitarira ya bakiwa kwenda wakro maternity nenda consider their request ndamitengera mbesa maternity ya MACHUNGULU nenda tengera maternity ya Kathelwa mbesa sio me complete kundene ya AKIRANG'ONDU for the first time tukethwa twina maternity ile cooperate nontu nkubanga within the next 2 years sionde sietho ikiritangwe na itumikakire akariba AKIRANG'ONDU nontu betho baita akora ya mno kona service ye na service very important kire akina mama ne service very important kire asiari ndene ntora bonde nontu ote muntu otegunika dera kumba kwethwa atwita kora ya kuria service ya maternity koni nkumenya project irande nasio gai complete within 2 years project ya Kathelwa na project ya MACHUNGULU nekenda sionde sietho ikiritangwe na ntu betho bakiona service ya batkwitha bakiona AKIRANG'ONDU for the first time tukethwa twina maternity ile cooperate nontu nkubanga within the next 2 years sionde sietho ikiritangwe na itumikakire akariba AKIRANG'ONDU nontu betho baita akora ya mno kona service ye na service very important kire akina mama ne service very important kire asiari ndene ntora bonde nontu ote muntu otegunika dera kumba kwethwa atwita kora ya kuria service ya maternity. Tunashukuru sana kwa kufanya kazi na sisi Bwana Mheshimiwa Morris. Actually it's a good thing and for this project the people of this area will benefit a lot knowing that in this central region hakuna maternity. The only one we have for government ni sub-county ya Kangeta. So tunashukuru sana juu watu wata benefit. Bakiari aritingwe baraba ingwe ya waka maternity ye ni basokete nkatho kire MCA Morris nontu ni bocionera mwatejo antuko orira EKURU bakwa bakauruka irakwe na mithangiko barakulukira wita kuraye ukinyamuthia nkatho nyinge buru itongocoke na inkubwa ngwiretwo sana nontu ngekuru nyinge iraorera twana misi mukaiba moba kuja lakini maternity twikwamba twikubwetherwa ingwetekia mantu akethera ya bui na ngwira mwezi nendele na ngwe mwanke kinye mwisho batu tukuibwa nontu maternity yarejiro kwe la itwetete kwetetwo tumera ngarama no kila unda ekemwe muntu ngayo kya muthaura haraka bwa sana nontu inya twana twatulo twetete kura thayo te mantu yo tumira ngarama utanjema okanje Kangeta batu waso cio twina daktari njunde na bange bonde beye babainge tukaura twana ndekemwe tukana angwibwa sana nontu mheshimiwa project ye aretete anite thetie antu beto locos antu banjara baratu na boto kurtaba ngwe abundi ni antu bakuma wa nya engineer we ngwe muntu omusie okeke wa market ko itonete benefit ye nene kinyeko ata mbesa isi ngwira turta nontu ya tutethia njira mwanya bamambe beto baraba ngwe mwa akweba kuirira fi kwebange bakuria nyumba kinyira bara town nontu ni mwana arene kwengo lakini atengiro ro mande nontu ndarire mbese sukuru ke reportera Weru TV kuma AKIRANG'ONDU Gembe Central Beta Marion Karugi wa Kenywa.